Kebeli pi barong yang pilihan sebuah pi syuat kubor bentar kejan mit, syuat benpa jadi kubor kebabnya ni pet syuai kemat pekongsan. An pelat mudi yak installment benengkong syaki silak ngut kinong yak mentoy jong Perdana Menteri Awas Yojana Gramin hapok ke PM Janman Lasyai kesni. Rakyat Menteri Rang Bakdo Keri Ponggal Hadalhi Ong Baka Jingkenti Ukraine kan permentoy kinong rep kiberit bat kinong sengkam lajong kibedang K. Larake kata masa jong ka ayam ot ka utarayan bhogali bihu bat bhogi hakibenta beper jong Keri. Lam Kumat Menteri Tenat Kamyadari Rajnath Singh ya kajing rake ka Armed Forces Veterans Day bat ong baka sarkar kan lek kat balak kabenta kajing bahagi sipai bala syong thaj bat lapan krek ketura nakabenta kajing play ya kebenta kebasan jong Kelempung Mekalaya Games and play ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya kating Kelempung ikubor kibamnya Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi unsapelai yak installment benengkong syaki silak ngut kinong yok mentoy jong ke Perdana Menteri Awas Yojana Gramin hapok ke PM Janman Lasyai kesni lengba ke video conference hargani kesni Modi unsapenlong ru ke jing email jumut bat kinong yok mentoy nak benta ke PM Janman hak bayat rengkat bat ke jing yu jengai Modi ya ka Antio Daya ban penkubor ya barok ginong syong hakari lasdang ya KPM Janman menhau benai naiwing jong senam balala naga benta kajing bahagi emnang salang bat kayok kakot kamtam ha ya kikin hon riulom. Palat arklor arpun riulak ngut kisamla pule kiba pendung kerteng yalade naga benta kebahan riu jong keperiksa picarca arpo saw Jong Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi kaban salong haka ap khandai terik menta ubnai kadanat puli puthi jong sarkar pedeng kalawer ya ka jong pendung kerteng online ya ki kena puli ki puli nadu ke kelas 6 hadu ke kelas 12 kino hikai bat ki me ki pa bani simbenta ka te program lengba ka jing yakop haka MyGov portal nadu ke khatwe terik no pra arajar fly hadu ke tar terik menta ubnai Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ulah ang baga jingkenti Ukraine kan permentoy kinong rep kibarit bat kinong sengkam lajong kibrang KH Keri. Modi ulah benrap syuk-syuk bala dan palat like lor ngut kinong rep kibarep krai bat kiyo mentoy da kebakenti ya ka rep krai bat kaladan ru kajing itu syapang Ukraine Sri Ana bat bo nagi samla kila sedang ya kam khayi krai. जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है लेकिन कॉलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है Ka jela asam kelarke ya ka mak bihu ka badai ketamasa jong ka ayam ot ka balatib rukum ka bogali bihu bat maghor domahi kani ka de ketamasa ka benengkong jong ustem ka bawanra langi ki breu ni ki jat benri per ban yale kemen ya ka jing ot ya ka jing tung bami ha ka ayam telang ban duai na ka benta ka roi ka par ha ka na ka benta usnem banwan na benta uni usnem latip ya kani tamasa kum ka Ponggal ha Tamil Nadu lori ha Punjab ban Makar Sankriti ha ki benta ka Thanjate ke India
Menteri Ketenat ki Kamyadari Rajnath Singh ne kesngi akan maburam ye kisipai ke belasong that jong keri bat penpau ya ke jing e keri ye kisipai ha kesngi rakhe ya ke Armed Forces Veterans Day hakan pur ha Uttar Pradesh. Haba ajing kren ha kan kesngi using uban jorbiang halor ke jing aitilot ke baskham jong ketenat yadari na ke benta ke jing bah jong kisipai ke belasong that da ke bakren sepang ke jing pedreka mi skim one rank one pension kaban penbiang ya kilat sumar bat kejing penrung biang ya kekam bat ong ba ke sorkar kan le ke bala berpetikna ya ke bah kamiat jeng kisipai ke bala syong that uang badai ke kamram jong keri hi barok ke wei ban kenya kisipai kum ki bahing la jong bat pentikna bakari ke yang rengkat bat ki man la kapor रखने के लिए इस राष्ट्र की जीवंतता को बनाए रखने के लिए उसे वह नैतिक बल मिलता है जिस कारण वह मौत का भी सामना करने को सदैव तैयार रहता है। उस सैनिक का सबसे बड़ा धर्म यह हो जाता है कि मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, क्योंकि इस देश की निरंतरता में वह भी जीवित रहेगा और उसका नाम भी जीवित रहेगा। Ki jing tak pen internet babun rang ki jing airong ya karut surak bat ki jing drodor hagi kenra ki pen phu pen ping ya ka sortura ka badang sa satang shisngi ban play ka lempung Mekhlaya Games kawasan i saudong saukun ki la ki wen da ka jing don jong ki la ka na keleng ki jala ki balapoi ha ni ka sor ban pen pa ki sap ki phong bat ki jing la jong ki ha ni ka lempung kat ba ka tura kadang pen kre ban pedang ya ka Presiden Draupadi Murmu ha ka janmit jong ka khat santri kala lengkot ban play kini ka lempung jong ka jala ha ka sien ka baneng kong hatura ka stadium bapa ha ka than ka PA Sangma Stadium kan penlong ka program play ka semi final bat ka final jong ka jing la kai football lakmi lenti ba ka patogan neng Menja Stadium kan dap de ki hajar ki pajba nong pet kai namar ki jing la kai ha ki trak bat ka madan kinyat shaprang nadu ka sngi baneng kong ha kabede bagi jingwan jengok jong ka Presiden keri India ka Draupadi Murmu hatura ha kani ka Mekhlaya Games ban wan ka ban stang ha ka sandri kala lengkot ka tenat pulit ka West Garo Hills kala penmi ya ka jing tha na ka benta ki kali da ka bakentu ya ki breu ki balai Shillong lani gohati ban kiar na ka bapendan kam ya ka surok ba National Highway 51 ha kani ka surok an pendan kam na ka benta ki VVIP Hakani ke jing tha lagan turu iki breu ki bertemu ban le chagati bat Shillong ha ka khatsan bat retrik kulalengkot na South West Garo Hills man kachar Assam ki deban kiar ban le na ka surak ka bapoi shatura bat ki deban yai lang ba ka surak AMPT bat na ka banta ki tu ki bertemu ban le chagati bat Shillong ha kani ka ju hi ka sngi na Bakmara South Garo Hills District labtha ba ki deban yai lang ba ka surak Siju Rongjeng Shushu la pentip ru ba ya kinong let nang wan ba ki dai ban kiar na ka penyeng ya ki kali road jong kini ki surok ki ba an pen kaman ya da ka Presiden nadu ka por step jong ka santrik tat hadu ka por janmit ki emergency service kin lat na kini ki jing batha kasnong nong jrong ka bala penpa ka bala pau ha ka jing itnat ha ka por mi kasngi kabala ke tawir dol o khandau klapen khrep ben penlong i kata masa jong kai ba arsngi ha ka kerteng jong kahi ya katini kata masa an penlong ha ka khan riu bat khanyo trik jong banai rempang rengkat kaput ketam bat karwai ka siau ke jingking ling ka paragliding ke jingmi yo o na clear jong ulum ke jing ya kijat bat kiwe ke jing tmu jong kani kata masa kalong ban pen inam ya ke jing long kerpang jong kani kasnong ban tip ya kerukom im jong ki breu ketrega keta jongki bat kerep karyang ke balong kenong kersan ya kebreu ha kani kesnong kani kata masa ketemu ru ban gente kesnong nong jrong kum ke jaka bapau na ke bentai ki nong jong kai ke batrang ban yo i ke jing internet bat ke jing rispa jong ke me mariang da ke jing skos kam ba ki nong thap vote harilom khasi jantia ken ai ke jing kersan bapura ya ke sing riolom
Hakani ka election banwan saking dorbar Lok Sabha kaseng United Democratic Party kalapan kre ban sedang ikajing lap election haubnai rempang kaseng kabalayo ya kajing krishan senaki wepat kiseng riulum kata anak Hill State People's Democratic Party hapo kasyatri jong ke Regional Democratic Alliance kala dep ban penkre ya kenong rim bahkan yang nadu baladep penna ya kerteng jong ukertong nasional constituency. Presiden kaseng UDP Ba Ahmed Ba Lengdo lupun pa kajing snus kem bagi New York ya kajing job nasional watla ka kenhun ka ha ban mat kajing ikon bakham persya ikiseng gi bakham pau kum ka Kongres bat NPP. Ba Lengdo lupun tikna ba kaseng riulum kan la ban penrem ya kaseng Kongres nasional. Ha kajing lakai kriket jong kisendang ke India kani kon persya ya ke Afghanistan ha ke G20 International Baar na ki light li kajing lakai series ha Holkar Cricket Stadium ha indoor mentah ke Janmit. Kani kajing lakai kan sedang ha ke Port Nyo Beje. Ha kajing lakai ke Benengkong ke India ke lapan no ya ke Afghanistan dan re wicket bat kmi lenti ban yok ra ya kani ke series. Ke India ke kmi lenti bat kam klan ha kani kajing lakai hadin kajing wan pa biang jong Virat Kohli sya ke kenhun hadin kajing bomla kajong ban lakai ha ke tiutinti Benengkong. Hakawai pat kaliang ke Afghanistan kan yai beteng banyak lekai kelam unang kawang bol bakan sai ke kenhun Rashid Khan. Mentapan ye pe kajing long jiman ke Sundeng. Kajing shed kalong kat pra 0.1 degree Celsius bat kajing kret kalong 3.5 degree Celsius. Kajing sengam kau hau kalong 10 nagi spa man step bat semsan nagi spa Janmit. Kasun menengkan rang terkang hasilong bat kijaka Bamarjan. Syuaban pois ukut jong tup kubor ngi pe biang sesi ni kimat bekongsan. Dan pelaj modi ya ke installment Benengkong sya ke silap ngut kinong yok mentoy jong ke Pradhan Menteri Awas Yojana Gramin hapo ke PM Janman la syai ke sengi. Rakhi Menteri Rang Badu Keri ya ke Ponggal ha Delhi ong baga jingti Ukraine kan permentoy kinong rep ki baret bat kinong sengkam lajong ki bedang ke. Laraki kata masa jong ka ayam at ka Uttarayan bogali bihu bat bogi hagi bentah beper keri. Lam Kemat Menteri Ketenat Kikam Yadari Rajnath Singh ya kajing laki ka Armed Forces Veterans Day bat ang bagasorkarkan lek balak ka bentah kajing bhajong kijipai bala syong thai. Bat penkrek aturan ke bentar kajing play ke bentar ke besan jong ke Lempung Mekalaya Games dan play ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya kini ke Lempung. Dia perlok dah kita kubor di pos kubur jong ke kubor jong bentar ke Janmit tak ada mencem yang berpilih saya ke sini ke IP. की गारंटी कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।